yung uya ba? Wala, palitan ako sa amang malakaw namin. Pag si amang yan iba. Lau, tidak belum jadi chicks daladan. Kami na punitan dan. Wapo, gayo. Tiuna na niya ba? Tiuna na ba? Tidak kita ada tigan, tara. Gansi kita dah. Amang yun eh. Kami ang chicks by way. Lame, may chicks amang. Beno? Git? Ay! Lit meeting. I remember that. Ah, dito na. Sa Boulevard. Sure ba? Lagi. Ano na punitahan mo na niya? Ambot lang. Eh, basta nakita mo na sa Boulevard na may kauban lalaki. Uyab, dapat na amang karon. Uyab siguro kay bulag mo sa tanong. Hi. Iha to. May bagisig diskarte, no? Mga ba? Balag amang siya pero balok sa diskarte sa bahay. Tulo lagi dito. Kalan mo din. Burn. I remember you. Lagi, ikaw to nga sa Boulevard no. Kung dagang yung laki. Okay lang. Dok, may bay, sa pinaghaglakin yan. May bay. Sa kape, no? Diskarte ko, bay. Arlo. Sam. May tabangi ka kulo talon. Ikaw, munggot. Bairo, may kakong bataha ka. Adlok si amang lut. Sa kong birada ni kamang laksa. Kulit. Abot ka si amang ba? Te, na kay Facebook, te. Naa. Bay. Sa ngalan, te. Samantha si Maya. Kanita, kanay mo, no? Ano ko po? Wala tayo mag-uwa ito karo. Ako yung state, ito ka dumog ng uyang. Asa yung sabta? So, dito. Tara, may kaadyan. Tara. Deb, amang ka Deb. Ay, sanay ko lang. Biyaan, minimo noon. Ito mga pangkalaan ko. 머리를 빗는 이 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너는 조금만 너무 있길 바래 조금만 이제는 어디까지 걷어졌지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 영화를 넌 보면 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 Oh baby I love you Wow I feel good I knew that I would not Shout out to kang Darb Choi, yung kang Kuan, Ning Chong, and kang Samantang Sumaya and myself. And my family.
Shout out ko sa mga sumayang family, mga padre family. Hi, mga friends. Og shout out kong Edmar Sulibran, nga gapahipi ras kilid. Shout out din ni Bibi dia or ni Renz dyan din na isputing kayo sa kong mama, sa Lucernas family. Ingon siya nga, shout out siya sa Tibuok, Pagadian. Pagadianon. Pagadianon.